Vhashumi ava vha khou vhila nyengedzedzo ya miholo ya phesenthe dza fumi. Afha sibadela tsha Pelonomi afha vunḓuni ḽa Free State, Tshitereke tsho sia tshinyalelo khulwane musi vhalwadze vho siwa vhe vhoṱhe vha sina zwiḽiwa kana dzilafho. Ho vha madokotela fhedzi vhe vha tshi khou vha thusa nga maanḓa kha vhane vha khou ṱoḓa ndondolo khulwane sa vhane vha vha ICU. Muhasho wa mutakalo vunḓuni iḽi vho sumbedzisa uri ho vha na u engedzea tshivhalo tsha vhaongi vhane vha khou ṱoḓa u ṋetshedza tshumelo. Fhedzi vhathu avho vha khou shushedzwa nga vhashumi vha re tshiṱerekeni vhane vha dzulela u ṱolwa dzi wadi u vhona arali hu si na vhashumi vha re mushumoni uri vha vha bvise. Vhaino khasho SABC vho pfa fhungo ḽa uri therisano dza vhukati ha dzangano iḽi ḽa vhashumi na muhasho dzi khou lavhelela u takutshedza vusi kale. Nga vhuya ino vhege vha muhasho wa mutakalo afha vunḓuni vho vho tou ya khotho wana ḽiṅwalo zwi tevhela u shushedzwa ha vhashumi. Mapholisa vha kati na u vhea iṱo kha tshiimo itsho. Musi zwi zwo ralo vha muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽino ḽa Gauteng vha ri vho tou sala vha si tshena zwine vha nga ita zwone nga nnḓa ha u livha khothe nge vha kwamea zwihulwane nga tshiṱereke zwibadela zwo fhambananaho he vhutshilo ha vhalwadze na vhaongi ha vha no sala vhukhomboni. Fhaḽa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal, ambuḽentse yavho yo hwala ṅwana o huvhalaho yo ṱhaseliwa nga vhashumi vha re tshiṱerekeni. Kha tshitatamennde tsho bviswaho madekwe nga vha muhasho wa mutakalo vunḓuni vha ri mapholisa vho ṋewa ndaela ya uri vha dzhie maga oṱhe o teaho u vhona uri vhashumi vha re mushumoni a vha khou thithiswa. Musi zwi zwo ralo afha Gqeberha vha Nehawu vho hanedza fhungo ḽa uri vha khou itela mishushedzo vhashumi vha siho tshiṱerekeni. Vhone vha ri vha ḓo ṱereka u swikelela tshililo tshavho tshi tshi wela nḓevheni i songo dzingaho. This is the way government has treated us. It is showing us that government doesn't care for workers. All they want is for us to give them our strength, because remember, to them we're just a personal number. Once you die, your file is closed. They can replace you when they want to. Vha madzangano navho vho ḓo tikedza tshiṱereke itshi he vha amba uri ndi tshifhinga tsha uri vhashumi vha tikane vha vhe nga nnḓa nthihi. Fighting since 2018 about the increment of public sector, but we realize that the government is failing us because it's us. Remember, there was the COVID. Now we were there in the COVID, but the government didn't take us serious that we are in the pandemic. Now we are not supposed to strike. We're here today to say we will fight until we get what we want. Vhuṱungu ha tshiṱereke itshi vhu khou pfeswa nga vhalwadze vho valelwaho zwibadela. Muṅwe mulwadze re vhuongeloni ha Livingstone o ṱalusa tshiimo tshine a khou ṱangana natsho nga ṅwambo wa tshiṱereke itsho. Abantu abaninji abancedakala. It's really horrible inside there. I injured my leg last week Wednesday at work and arrived here Monday. To date, I have not been attended to. The conditions in there are really bad. The toilets are so dirty. You have to clean before you use them because there's no one who wants to assist. Miraḓo dzangano ḽa Nehawu vha ri murahu a vha tsha sedza nḓila zwa zwino yo livha phanḓa. Musi zwo zwo ralo fhaḽa vunḓuni ḽa Mpumalanga senthara dza mutakalo dzi katelaho zwibadela zwiraru na dzi kiliniki dzi re fhaḽa Bushbuckridge Mpumalanga dzi khou shuma nga vhaongi vha mathalangwa musi vhashumi vha dzangano ḽo ṱerekaho vha kati na tshiṱereke tsha lushaka. Vha muhasho wa mutakalo vunḓuni iḽi vha na fulufhelo ḽa uri tshumelo ya mutakalo yo ḓo ya vhathuni nga nnḓa ha tshiṱereke itsho. Vha muhasho wa mutakalo kha lushaka vho tsivhudza mihasho ya mutakalo mavunḓuni uri vha ye khotho wana ḽiṅwalo ḽine ḽa ḓo tsireledza vhashumi na ndaka kha avho vhane vha vha tshiṱerekeni.